Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Hasr. Surah ke-59. Ada Maci Ramla Abdullah di Malaysia. Silakan Maci. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Waqaf isyarah ya Maci. Fil ard. Wa huwal azizul hakim. Kemudian Maci. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr. Li awwalil hasyr. Kemudian ma zanantum. Ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum Ditahan Maci. mani'atuhum. Idgham miminya. Wa zannu annahum ma annya gunnah. Annahum ini idgham mimi juga ditahan. Ada gunnahnya. Annahum ma. Ayo. Diulang Maci. Wa zannu annahum mani'mat. Ni'atuhum. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum. Khusunuhum. Masih agak susah ya. Nah, wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum. Husunuhum. Wazan Wazan Maci, bukan wazan. Wazan Maci. Ya, zo. wazannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam Minnya idhar, Maci. Minnya idhar. Min haisulam yahtasibu. Fa'ata. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yuhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Diulang dari wa'aidi. Wa aydil mu'minina fa'taribu ya. Pak tabiru Maci, tertukar. Bukan Pak tabiru. Ya Pak Ustaz salah. Ya. Wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Absar Maci, bukan absar. Absar. Oh. Fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Iya. Kemudian taruh Maci, digedein dulu di sininya ya. Masih pakai Quran ya? Yalah yang Quran saya Ustaz bagi. Iya. Udah ada sekarang, udah ada. Zalika. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Iya. Wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum
qata'tum min li'natin Bukan, aw Makcik. Bukan. Millinatin. Millinatin. Agak susah memang, Makcik. Ya, ulang lagi. ma qata'tum min li'natin aw Au taraktumu taraktumu. Au. aw Au, Makcik. Ayo ulang aw lagi. Ulang lagi. ya Ulang begini. lagi, Makcik. Ya, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Tadi ada bahasa Melayunya. Autaro ya, Makcik ya. Tahu taruh. Ya salah Autaro. Ustaz. Sudah salah Ustaz. Yang mana tadi Ustaz? Autaro. Ya, tapi cuma sedikit sih tadi nggak begitu ya. Di sini Saya nak nih ulang balik mana Ustaz? Autaro agak bulat. Ya, ulang. Ini agak susah loh, Maci ini. Saya pun bacanya dari ayat 18, nggak dari awal. Jadi Maci pandai sekali. Ulang lagi lah boleh. Coba Ma ya. qata'tum millinatin au taraktumuha qaimatan ala usuliha. Idharnya agak dilepas. Qaimatan ala. Yuk. Ma qata' ma qata'tum min linatin Mil. aw Maci. mil Ma qata'tum millinatin. ma qata'tum min linatin aw taraktumu Taro. aw Taro, aw Maci. Au aw taro. tar aw Ditaro. Kalau bahasa Indonesia ditaro tuh disimpan. Au tarok tumu jangan ditinggalkan. Au tarok aw tumu. Au taro. aw Au taro. Au tarak taro. Ya, aw Maci. taraktumuha qa'imatan ala Idhar. usul Idhar, Maci. Au tarok tumuha qaimatan ala idhar. Idhar. Jangan ditahan. aw Au. taraktumuha qa'imatan ala usuliha Iya. fabiidhnillahi waliyukhzil fabiid Waliyukhziyal. fabiidhnillahi waliyukhzil fabiidhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Iya. Wama afa wama afa Allahu ala rasulihi minhum. Iya. Gimana ya Pak Ustaz? Ala rasulihi. Ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khalil Min khailin. Min khaili, Maci. Min min khai. min khailin Kha. wala Kha. Min khailiu. Min khailiu. min khailin wala rikabin walakin Walakin Allah yusallitu rusulah. Walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Bagus. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Rupanya ini ayat 1 sampai 6 ini Maci perlu diulang-ulang nih, Maci ya. Maci sudah pandai, cuman ada sedikit keselibet, sedikit aja. Biar Maci Masya Allah pandainya nanti sempurna ya, Alhamdulillah. Walaupun Saya baru kesempurnaan belajar punya melangkah Allah. Pak Ustaz. Tapi Saya kan baru enggak, belajar melangkah. kayaknya enggak dari ayat 1 ya yang saya pelajari ya, dari ayat 18 ya. Udah di tengah-tengah tapi saya dari awal kan. Oh, berarti Maci pandai. Bisa belajar sendiri ya. Iya. Ya Alhamdulillah. Nah ini, ma'afa Allah. Terus ya Pak Ustaz. Iya, terus Maci. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul Iya, bagus.
Falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wal masa, kurang sedikit Haji. Mad aslinya ya. Di sini falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil gitu. Madnya sedikit lagi tambahin Haji. Ambil di mana Pak Ustaz? Dari walidil qurba aja nih. Walidil qurba. Walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kai la yakuna zul. Ya. Kaila yakuna dulatam. Jadi ini klab. Tanwin ketemu ba ya. Dulatam. Kaila yakudu latam. Yakuna ketinggalan. Kaila yakuna nanya ketinggalan tadi. Kaila yakuna dulatam bainal. Jangan diikhfakan ya. Ini bukan ikhfa. Ini iklab. Kalau iklab tuh berarti dominannya bunyi M. Ada bindengnya sedikit tapi. Kaila yakuna dulatam. Kayak bilang ember tapi bindeng. Ember gitu ya. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Ya. Fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang disuruh Nabi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lakukan. Yang dilarang ya jangan dilakukan. Ya. Wattaqullah. Nah, terus. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Qalqalahnya mana? Qalqalahnya mana? Innallaha syadidul iqab. Qalqalah. Kubro. Innallaha syadidul iqab. Bagus. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mannya idhar ya Makcik. Mannya agak cepat. Man hajara ilaihim. Dari min qablihim ya Makcik. Min qablihim yuhibbuna man idhar. Mannya idhar. Jangan mang ya. Karena nun mati ketemu ha. Masya Allah. Makcik kemarin Mbak Eka bercerita. Kata Mbak Eka. Masya Allah katanya enak belajar sama Makcik. Sejuk. Ya kan kalau ilmu mah relatif Makcik ya. Di atas orang yang pandai masih ada yang pandai. Yang penting ilmu kita bisa kita manfaatkan. Dan bisa memberikan ketenangan buat orang-orang ya Makcik ya. Ayo Makcik. Mannya idharnya Makcik ya. Ambil daripada Ming. Boleh. Min qablihim boleh. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Hajah, jangan dihajah ya. Nggak ada tasdid. Kalau itu madlaji musaqal kalimi. Jadi kalau Makcik berhenti di sini. Wa la yajiduna fi sudurihim hajah.
Hajah. Maci ulang lagi dari fi sudurihim ya. Fi sudurihim. Ini. Fi sudurihim hajatan. Fi sudurihim hajatan. Jadi Fi idgham sudur. biguna. Ya. Fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Ya, khososah. Kemudian. wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini susah Maci ya. Maci mampu di sini. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bagus. Tahan Maci. Digedein dulu. Ya, ayat 10 Maci ya sekarang. Ya. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana. Jadi masuk Rabbana ya. Kalau berhenti betul ya Maci. Kalau berhenti jadi panjang Rabbana, jadi nggak ada yang salah. Tapi kalau nyambung jadi Rabbana jadi pendek. Ya, terus. Saya nak ulang balik boleh Pak Ustaz? Boleh. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna. Mimnya iklab agak ditahan sedikit. Walladzina ja'u min ember ditahan ya Maci. Ikhfa, idgham biguna, iklab ditahan Maci. Tapi jangan lama-lama, dikit aja ya. Tapi yang penting ada ya Maci. Tunggu Pak Ustaz. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaqu. Nah, kalau berhenti di sini harus nanya harus di bawah Maci. Ya. Kalau berhenti alladzina sabaquna minimal sih sampai sini nih. Alladzina sabaquna bil iman. Tapi kalau Maci berhentinya mendingan di sini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Gitu Maci. Enak di sini. Ya. Nanti Maci boleh ulangnya dari Rabbana boleh, dari wali ikhwanina boleh. Ya Maci. Ulang balik Maci dari Malaysia ya ulang balik ke Indonesia lagi. Daripada mana? Daripada mana Pak Ustaz? Daripada mana? Ambil dari mana? Berhentinya dari wali ikhwanina aja Maci, yang enaknya di sini. Ambil daripada Rabbana. Bukan Rabbana Maci, Rabbana. Rabbana. Astagfirullahaladzim. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Sabaku panjang, nanya panjang Maci. Alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina. Ini doa loh Maci. Doa yang biar Allah sudah menetapkan iman, jangan berubah lagi ya dalam keimanan ya Maci. Ambil daripada Al-Lazi Pak Ustaz. Boleh. Alladzina. Allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل
Wala kalau kelas Iqra. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Terus Maci, alam tar. Alam taro ilal ladzi Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Agak kagok ya Maci tadi di situ ya Maci. Ya. Alam taro ilal ladzina gitu Maci. Alam taro ilal ladzina nafaku gitu Maci. Ulang balik ya Maci ya? Iya. Coba lagi Maci. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Bagus. Ambil. Ya, min ahlil. Min ahlil kitabi la in Ukhrijtum. La in ukhrijtum. la in ukhr la in ukhrij la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala tuti'u No. Wala tuh Maci. Titiknya satu. Wala nuti'u. wala nuti'u wala nuti' wala nuti'u fikum ahadan abadan wa in kutiltum Wa lanan ingku panjang Maci. Wa wa ing in kutiltum. wa in kutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nah, saya ulang ya Maci ya. Maci sudah bagus. Cuman dimantepin ya Maci. Tapi saya nggak Ya. pakai lagu ya Maci. Suaranya lagi kurang enak. Alam taro ilal ladzina alam taro ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitabila in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wala nuti'u fikum ahadan abadan wa in kutiltum. Tadi agak kagok di sini ya. Wa in kutiltum lana surannakum. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Bagus Maci. Kemudian la in ukhriju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wala in qutilu wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la Agak kagok Maci. Banyak madnya nih ada hijau-hijau Maci. Wala inna soruhum. Emang agak kagok dibacanya nggak biasanya ya. Ada mad di sini itu. Tapi memang kenyataannya begini. Jadi ini panjang. Wala inna soruhum ya Ci. Wala inna soruhum. Betul terus. Terus ya Ustaz. Ya terus Maci. Wala inna soruhum
la yuwallunnal adbara summa la yusarun. Agak susah dibacanya Maci ini. Ya. Wala innang Wala soruhum inna soru. wala inna Bukan nang ya soruhum Maci. Maci. nah Wala inna soru. Bukan wala inang soru ya. Kedengaran saya kalau kayak wala inang soru. Bukan. Wala inna soru. Coba Maci. wala inna soru ya Ya betul, wala betul. Itu betul. inna soruhum la yuwallunnal adbar summa la yunsorun Bagus Maci. Terus. la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah Ulang-ulang Maci. La antum, la antum, la antum. la an Ya, la antum. Diulang lagi Maci. la antum asyaddu rahbatan Hanya fi hadada ya Maci ya. ya. La antum shinnya gede. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Ya Maci. La antum asyad la antum asyaddu la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun Bagus. la yuqatilukum jami'al Maci ada naknya. La yuqatilunakum ya Maci. la yuqatilunakum jami'an illa Hanya fi idhar, jangan ditahan. Jami'an illa Maci. la yuqatilunakum jami'an illa fi Kuram. Idgham bi gunnah. Illa fi kuram muhassanah. illa fi quram muhassanatin muha Muhassanatin agak susah Maci ini. Ayo, enggak apa-apa. Maci udah pandai kok. illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta Syatta, iya. Syatta, iya bagus. Kemudian. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun Bagus. kama salil ladzina min qablihim qariban zaqu wa bala amrihim walahum azabun alim kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara Iya, falam betul. falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Akhafullah. Qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kenapa susah? Karena jarang dibaca Maci ini. Terus Tak memang pernah baca Ustaz. iya nggak pernah baca. Terus ayatnya memang agak lumayan rumit Maci. Gitu Iya. ya. Tapi Maci pandai ya. Terus fakana Maci. Fakana fakana
fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wadzalika jazaa'uz zalimin. Nah, mulai enak nih Maci nih. Ini kalau kita ke Tanah Suci Mekah, ini sering dibaca nih dalam sholat-sholat ini Maci ya. Coba Pak Ustaz Sholat. dulu, saya nak ikut dari. Enggak boleh Maci. Maci dulu nanti lagunya. Ayo Maci dulu. Biar memorinya bekerja dulu. Yuk. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha walan Wah, bukan walan. Wal tanzur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, liqad. Wahai orang-orang yang beriman, kamu bersiap nggak sih apa yang akan terjadi besok? Andaikan besok meninggal, apa yang kamu bawa? Ya, wattaqullah. Terus. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu jadi orang yang suka melupakan Allah. Kalau kamu itu terjadi berarti kamu dilupakan sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. ulaika humul fasikun. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli surga. Dan ahli surga itu adalah mereka yang beruntung ya. Punya keberhasilan, keberuntungan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Faizun. Kemudian. Lau, Jangan lau, Maci, lau. Salah Ustaz. Auzubillahi Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil. Gitu. Ya betul. Andaikan Quran ini diturunkan ke gunung-gunung, gunung itu saking takutnya akan hancur berkeping-keping. Gitu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Watilkal amsalu watilkal amsalu nadribuha linnasi nadribuha watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Itu boleh, tergantung kebiasaan ya kalau menghafal. Kalau saya biasanya hafalannya huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Kalau saya biasanya digituin kalau nyiap. Tapi kalau Manci nanti ngapalnya sampai sini nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau memang hafal itu harus tergantung kebiasaan. Kalau dirubah hafalannya nanti biasanya suka lupa ya. Itu. Ini bagus ya Maci, ayat yang dari tadi dari yang ayat 18 itu dihafal atau kadang-kadang dipakai surat yang ini ya. Ini. Dari wallahul ladzi ini. Iya. Boleh Maci diputus, boleh digabung. Kalau tergantung kebiasaan ya. Alimul ghaibi wasyahadah bisa. Huwar rahmanur rahim. Kenapa kalau Tapi saya nggak berhenti dekat huwa ya Pak Ustaz. Boleh kan? gimana Maci? Kita berhenti ambil daripada mula ni, lepas tu berhenti dekat hu ni kan. Lepas tu Ya. alimul ghaibi wasyahadah ni terus. Betul. Betul. Saya nak cuba boleh Pak Ustaz? Boleh coba lagi, boleh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadati huwal Huwar. alimul ghaibi wasyahadati Wasyaha. wal alimul ghaibi wasyahadati. Number. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Kenapa hafalan saya sampai sini, Maci? Karena di sini ada ayat yang sama, Maci. Di bawah kan sama juga nih, Maci. Itu coba ya. Ini persis tuh, Maci. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ini kan sama tuh dengan yang ini, Maci ya. Tuh. Iya, Nah, nanti sama. yang ini al-malikul gitu. Tapi tergantung kebiasaan ya kalau menghafal itu. Sama seperti kul ya ayyuhal kafirun kan. Wala ana abidu ma'badtum nah itu wala ana abidu ada yang sama tuh. Itu kalau bingung di situ bolak-balik nggak selesai-selesai baca al-kafirunnya ya. Baca Iya. yang sekarang ini. Wallahul ladzi. Berhenti dekat hu ni Pak Ustaz. Iya, saya juga Atau boleh terus? berhenti di situ. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Terus nanti al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ya Maci. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Bagus. Subhanallahi amma yusyrikun. Bagus. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu Jadi pendek. asma. Lahul Maci. Lahul. Jadi pendek. Karena ketemu alif lam komar ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bagus. Jadi kalau dalam sholat Maci bisa dibagi dua ini. Bisa dari ya ayyuhalladzina amanu ini ya dari ayat 18 ini sampai ini. Sampai ini Maci. La'allahum yatafakkarun ayat rakaat pertama. Rakaat keduanya dari huwallah boleh. Atau semuanya dibaca satu ain boleh gitu Maci. Kalau tak dapat Pak Ustaz sikit-sikit dulu boleh kan? Oh boleh. Kalau saya sering kali yang saya pakai ini nih Maci dari sini nih. Pada Gitu. huwallah. Dari sini Maci kalau untuk sholat kan Qur'annya simpan di depan aja kalau belum hafal. Boleh dibaca sambil sholat. Qur'annya disimpan di kursi Maci.
Nah, Maci Iya. baca ini sambil belajar menghafal. Enak kok Maci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Ada beberapa riwayat kalau membaca surat ini 70.000 malaikat memintakan ampun bagi yang bacanya, Maci. Itu. Iya. Maci terima kasih sudah mengajarin saya. Alhamdulillah. Ya, Maci sama-sama. memberikan motivasi untuk Ustaz kita nak ngajar semua. saya kan. Ya, itu banyak orang yang membutuhkan Maci ya. Mbak Eka, Iya. Mbak Atin itu Mbak-mbak itu masih banyak mau belajar dengan Maci ya. Ajarin Iya. Maci ya. Ya, surat Ya, ini nih insyaAllah enak Pak sekali. Ustaz. InsyaAllah. Enak sekali. Walaupun mungkin ayat pertamanya agak ribet tuh Maci. Untuk pemula Saya agak susah itu. Maci Pak dari Ustaz masih terbata-bata lagi Pak Ustaz. ya itu agak susah. Saya juga kadang-kadang kalau baca cepat suka belibet-belibet. Dari mulai ayat Iya. 18 juga boleh diajarkannya Iya. sama teman-teman karena ini InsyaAllah. kalau sering kali Maci kalau ke tanah suci ini sering kali dipakai sama imam-imam masjid itu sering kali dipakai ini. Enak sekali. Daripada huwallah tu ya Pak Ustaz ya? Iya, dari situ boleh. Kan macam doa gitu kan? Iya, ini kan bukan hanya doa, ini Asmaul Husna ya Maci ya. Kan Iya. bagi orang yang menghafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu akan dijamin masuk surga. Dan di antara kalau kita mau berdoa, doa kita mau dikabul, mau diterima Allah, mau di ini kan segera, pakailah nama-nama Allah gitu ya. Itu Iya. Al-Hakim, banyak nama-nama Allah. Kan ini nama-nama Allah nih namanya. Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini Asmaul Husna ya Bu ya. Ya Maci ya. Iya. Maci terima kasih sudah mau belajar, sudah mau Malam ngajar tadi semua ya. malam tadi Alhamdulillah. Pak Ustaz kan, saya tengok Pak Ustaz ngajar tu, ini bagus ni saya katakan, itu saya ikut. Bagus Maci ini. Ya. Bukan hanya ini Maci ya. Satu Ya. lagi juga banyak sih sebetulnya. Sini ya Maci kasih tanda Al-Hasr Ya. ayat 18 ini. Kemudian Ya. Maci surat Al-Imran ayat 190 kalau nggak salah. Ya. Sampai 195. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu akhir ayat. Itu kalau Rasulullah kalau baca surat itu sampai nangis-nangis. Karena di situ ada penghambaan. Di situ ada pengakuan, ya Allah ampuni aku, maafkan aku, gitu kan di situ. Jadikan Ya. aku orang-orang yang baik, matikan aku bersama orang-orang yang bertakwa. Itu di situ bagus sekali. Coba Maci lihat ya nanti ya. Surah InsyaAllah. Al-Imran ayat 190. Itu bagus Ayat sekali. 190 ya Pak Ustaz? Ya, kalau nggak salah 190 kalau nggak salah ya. Ya nanti saya nak tengok. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kalau nggak salah 190 sampai 195. Itu sering dipakai sholat juga itu sama. Ya. Dan dipakai untuk sholat juga lagunya enak. Sederhana tapi mengena gitu ya Maci. Gitu kan Ya. nanti ada itu. Maci terima kasih atas kebersamaan siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ustaz.